କାଲି ବାକି 1v2 ଏକା ମେଲ୍ଟ ହବୁ। କାଲି ତ ରାତିରେ ନେଟ୍ ଚାଲୁନଥିଲା କି ନାଇଲ 1v4 ମାନେ କରିଦେବି ରାତିରେ କାଲି ନେଟ୍ ଚାଲୁନଥିଲା ଆଉ আমার ম্যাচটি আরম্ভ হয়ে গলা স্টার্ট হয়ে গলা প্রথম রাউন্ড আমি যাই আমি মারিকি রাউন্ডটা কাটি দিয়েছিল তারপর রাউন্ড ভাই কোণ হলো দেখুন ভাই ম্যাচ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାଇ ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପପୁନର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରାପୁରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି ପୁରାପୁରି ୱାଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଡ ଫଟିଲା କୁଆଡ଼େ ଜାଣିବୁ ଏଇ ବନ୍ଦା ଭାଇ ଏମିତି ମାରୁଛି ପିର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାରୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ତଳ ଫଟେଇ ଦେଉଛି। ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଇମୋଟ ମାରିଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ले भाई इमोट ने भले कि आउ इमोट देखो शोना भाई इमोट देखले अलग जिनिस आसी देखो ना जोश परिणाम देखो कौन है